барномаи худро бисанҷ. қисми сеюм. тести якум. растании майдатаринро нишон диҳед. А вариант наскоби, Б вариант бамбук, С вариант сарахс, Д вариант чилбанди обе. ҷавоби дуруст А вариант наскоби. тести дуюм. кадом гиёҳ 20 метр қад мекашад? А вариант муз, Б вариант офтобпараст, С вариант янтоқ, Д вариант бамбук. ҷавоби дуруст Д вариант бамбук. тести сеюм. бори аввал микроскопро кадом олимон кашф карданд? А вариант Роберт Гук, Б вариант Антон Левенгук, С вариант Янсен Хо, Д вариант Галилео Галилей. ҷавоби дуруст С вариант Янсен Хо. тести чорум. кадом микроскоп тавассути ҷараёни барқ кор мекунад? А вариант электрони, Б вариант офтобӣ, С вариант мактабӣ, Д вариант биологӣ. ҷавоби дуруст А вариант электрони. тести панҷум. маънои истилоҳи окуляр чӣ аст? А вариант предмет, Б вариант ашё, С вариант чашмак, Д вариант найча. ҷавоби дуруст С вариант чашмак. тести шашум. кадом қисми ҳуҷайра вазифаи нафаскиширо иҷро мекунад? А вариант ядро, Б вариант масома, С вариант флоэма, Д вариант вакуола. ҷавоби дуруст Б вариант масома. тести ҳафтум. кадом микроскоп 3600 маротиба калон карда нишон медиҳад? А вариант электрони, Б вариант офтобӣ, С вариант мактабӣ, Д вариант биологӣ. ҷавоби дуруст Д вариант биологӣ. тести ҳаштум. кадом растанӣ яксола аст? А вариант шалғам, Б вариант шалғамча, С вариант пиёз, Д вариант тутиқалӣ. ҷавоби дуруст Б вариант шалғамча. тести нӯҳум. тухми гули ливондаро асосан кадом организмҳо паҳн мекунанд? А вариант ҳашаротҳо, Б вариант пулакчаболҳо, С вариант хазандаҳо, Д вариант паррандаҳо. ҷавоби дуруст Д вариант паррандаҳо. тести даҳум. ситоплазма дар кадом ҳарорат вайрон мешавад? А вариант 40-42 градус, Б вариант 25-36 градус, С вариант 58-62 градус, Д вариант 30-36 градус. ҷавоби дуруст А вариант 40-42 градус.